Gördünüz mü? Takılı çip ketken. Жол жоқ başta. Motorlarda oturmayın olarınız. O kanal üstünde duran oylar salmaz mı? Ya. O kanal üstünde. Aldılar mı kanalda açıkla. Yok, совсем тротуарға салып алып тұр ғой, ya. Hazır mı қарап koydum mu? Ondan başta videonun story'ini alıp ketkilem. Onun bir agrajeni al kılam. O agrajeni alınsın. O çıkıp durmay bu. Azmat Kanabek. Karağılam akıl bu. Bu жеріне ем помойынша 30 метр. Ay. Анан жолдорду жасайынчы өзгөртүшүн жасайбыз. Allah. Karağılam o makul bu. Buna zabort et videonun story'men ketiş gerek bolçu. Oşu doполнительный emelerini barın kompleksine karay bireyle. Moğollar turar, tetikleri turar, emeler çık. Buna. Azmatkan gördünüz mü bunu? Bu yaktan başta alt tazılağı eten расширение olsa. Так, monda karağla. Ana janağı map. Canbayevich. Gördünüz mü olar? Az bir tet yakar kırıp kayıt temeye kaç gerek biz. Buna gördünüz mü lan? Kaç metre çıkar buna? Arkitektor. Bu kanal hemen üstünde bunu alınıp taşıştırır. Neyim da kanalın üstünde durmay bu. 6 metre. Bu eme de kanal. Jopas kanal. Ya. Jopas. Onları da aldırıp, onları da aldırınız. O yolları da akkuratına kılıp mı? Onu agrejlerini kılıp koysun esleşiyorum, onu alsın. Kanal üstünde durat. Gördünüz mü bunu? Mızamsız mı? Ya. Pirpisane belgile 3 günden keyin algıladı. Bu erten sel bolsa yok. Bu vakti elde su çayatdı. Akıl bu? Deyeti sularga çeyin algılamına. Kanal aytıp turbay bu. Moda kanal üstünde durar bu? Ya. İkiye bölündü. Ya. Yok, kanal kayığına gitti hazır. O kanal üstünde duran oylar salmaz mı? Ya. O kanal üstünde. Aldılar mı o kanalda açıkla. Kanalda açıkla. O da çıkan. Gördünüz mü bunu? Gördünüz mü? Takılı çip ketken. Жол жоқ başta. Motorlarda oturmayın olarınız. Хотя бы oyunun sonuna жылдыш керек. Onlar bar çıkan. Gördünüz mü? Хотя бы onday turuş керек de. 1-2 metre turar bu. Жолдан тазаласа болады дегенім да. Тияқтан тазалабайсың да. Олар бары çıkan. Мына көрдіңдер ме? Жол жоқ. Ертең расширение болса, же тротуары жоқ, же лоток жоқ, же зеленый зона жоқ. Ленина, Құрманжандатқа негізінде атындағы көшемен параллельно 3 көше ашады екенбіз да. 3 көше ошондо вообще сон болуп. Тияқтан разгрузка болады да жолдар жоқ. Так, қазір оны көрдіңіз бе? Ол көшені мына Азаматханович ошондо кетти. Оны караш керек да, расширениясы көрдүңүзбү? Же лоток жоқ, же тротуар жоқ, же зеленый зона жоқ. Ошону карашыңыз керек, түшүндүңүзбү? Так. Мына второстепенный көчөлөрдү комплекстен карап кетели, макулбу? Мына Моğraki совсем чыккан мына көчөлөр курулуптур. Я. Наркы үйдөн сторуна кетиш керек болчу. Моğraki аласыңар, Қанша чыгып тұр бұл? 6 метр. Олар ограждение алып, тротуар кетет мояқта. Оны срочно алғыла, бүгін алғыла. Мақұл ба? Алып, оны виноградникті алғыла. Так, море кімді үй олып кетті? Я. Жоқ, бұл. Жоқ, совсем тротуарға салып алып тұр бұл, я. Hazır mı қарап қойылым маған? Сонбай қалмады. Сіздің үйіңіз бұл? Я. Бұл тротуарға салып тұр бұл, я. Емені, Азамат Канабекович, қанша шыққан бұл еме? Я. Бұл совсем жолға салып қойып тұр бұл. Срочно, тетеға чейін, емеге чейін алдырғылы, мақұл бұл? Қанша еметкен бұл? Қанша шыққан? Мо үйдің жоқ, мо үйдің сторына чейін хотя бы алсын. Мақұл бұл? Қана ашыңыз чым о жерде? Я. Ақырын. Мо үйдің сторына чейін. Даже че, еме үй құрылып қалып тұр. Қарап, мо үйдің сторына чейін алсын. Хотя бы. Мақұл бұл?
Saçam çoğun köşege çıkıp alıptır. Buna gördük mü? Buna tuğra kurulup turат mı oraya geçeyim. Onun sorunu alış gerek даже. Предписание belgilep şu üydün sorunu alsın. Akıllı mı? Cevap eşikte. Hayran kalkmasın. Bunu tek köşege sağız mı? Ya. Moğolları da aldılar. Gördünüz mü buna? Demek kim? Buna sönme kalmadı hiç. Demek Zamir Bayış hiç gördünüz mü buna? Teyit buşka çi buna. Nasıl doğru buna kesin buna. O tuvaletindeki gördünüz mü? Tuvalet bir vanna bu. Eki öten eki. Ama buruştan başlayıp aldırdılar. Siz karavaysmışlardı. Siz kuru toylarda karavaydık esa. Ya. Kanayım karakanız. Gel bir oda et koysanız boldu dedim o. Үйді құра баштағанда айтышыңыз керек эле. Урматтуу жаран, сиз мына эме чип кетиптирсиз депчи. Мына көрдүңүзбү? Мына моуну баштап чыккан. Келип айтыш керек болчу да. Же сизден архитектура документ алган эмеспи? Азамат Каныбекович. Я. Geçe sanıp kalganda. Я. Жолгона санабаганда Моягычы. Ya. Moyağı da jol eкен, kara mı? Так, moyağından da çıkıptır, gördüңөр mü? Так, Замир Экбаевич, на контроль, по особый контроль возьмите, поняли, да? Все, пол предписание белгиле алсын. Макул бу? Мо заборда бирөт алып коюш керек. Мына жол экен, көрдүңөр мына? Мына жол тетиги эмес, тоорго чейин жол экен, мына алдыргыла, мына жолду ачып, тете качан алып койгула. Моодагы бир эмне курулган экен, көрдүңүзбү? Тетиги эмеге чейин, бакка чейин алып, жолду ачып койгула. Могу на особый контроль возьмите. Жамбаевич, могулар эмне алдырган жоксуз. Могу шипирди алдырыңыз мынакей. Могу ограждениялер алынсын. Могу ограждениени алгыла. Могу козерогду алгыла. Мына виноградникти алгыла. Түшүндүңүз, э? Так, могу эмне болгон навес? Я. Жамбаевич, могу эмне болгон эме? Я. Yol burzak eкен. Жолду көрүп атам, могуну айтам. Монуку да, э? Тосуп алыпты, көрдүңүзбү мынакей? Алгыла. Линия застройки тигистина. Я. Адамда. Я. Жок, түшүндүм. Эски могу болуп атпайбы мына, көрдүңүзбү мына? Мына эски мына линия застройки бу канча чыгыптыр? 3,5. Мон полте бушка чейин алгыла. Түшүндү, жолду. Ооба. Жолду чоңойтобуз да. Анда мына второстепенный көчөлөрдө сразу байкап карап кеткиле, макулбу? Награждение, козерог молда алынсын. О каналдарын полын бетін açış керек, балдар. Мына бірден заезд қойыш керек. Замир Экбаевич, мына. Көрдіңіз мына канал уже толып қалды. Мына заездin қалтырғыла, тетін алғыла навесте. Ашқыла каналдың бетін, мақұл ба? Мына бір сәт тазалашуымыз керек екен каналды. Так, мына алғыла. Мына да канал үстінде тұрады екен, ә? Так, Замир Экбаевич, көрдіңіз мына каналдың үстіне қойып қойып тұр. Мо үйін тет емешен алғылама, козерогын. Оны. Мо комокты алғыла, мо комокты алғыла. Көріңір ма? Прямо емеде жолғы салып қойыпты. Кейін салып тұр ма? Я, жолғы салып қойыпты. Жолын... Bular Ya. Vakti mesleği tatsa. Жоқ, алғыла. Замир Экбаевич, на контроль возьмите, алғыла, мақұл ба? Жолды açsın. Так, Азамат Каныбекович, өзіңіз контроль қалып қарап, а? Замир Экбаевич, өзіңіз контроль қалдыңыз. Son ümür keti yaptırdılar. Gerçekten gör yok. Benim yaşım katta adam, ben kılamayayım ben de. Bollarım yaş. Kaç metre? 1 metre mi? 1,5 metre bir yağarım. Kaç yerde, kaç şey? Bana bir ropuradaki. Onu aytta stava, ha? Bunu alış gerek de yolda durası da. Ben düşündüm. Tem böyle mekteptin teritoriyası salып alıpsınlar. Ölçü bilgen bazı yolu kartlar bilir.
Onu jo'ja kelib biz o'zimiz qilganmiz yo'lni. 90 yıl yol yok bolsa. Endi yo'l chiqib qolib bizga nima qilib Masalan, buzilsa yashashga yer yo'q-da bizda. Nar жағында qancha jeringiz bor? Yo'q-ku, maktabda Ya. bir qadam nima qilib iltimos. Bunday beşik bet. Хотя бы мост oradan ketiş kerak azamатkan gördünüz mü? Хотя бы. Burada özü to'rlay salgan ekan, ko'rdingiz mi? Ya. Ay, keyin chiqib sınardı. Buna ko'rdingiz mi? Bak sağar, aytuvda buna. Buna murda to'ra salgansan. deganda, tashab deganda. Совсем эле булар мектептин территориясында турат го молар. Ya. Тиги заборго чейин мектептин территориясы экен, байкадыңыз ба? О котельный бирдеме го дейм, я. Ушуну эмен кадастр текшерип көргүлөчү. Ооба. Ооба силердин документтериңер туура эмеспи дейм да. Могу мектептин территориясы экен. Макул карап көрөлү. Эме мен түшүндүм. Bor, hamma yo'q bor. Кадастр, siz arxitektura qarab ko'rgila, ma'qulmi? Nima keragi bor buni? Biri bo'ladi ko'piri. Ertaga sel bo'lsa, kelib sag'anda bo'lib qoladi. Jambayich. Bir ko'piri bo'lsa bo'ladi buni. Zachем? Buna ko'pirini qoldirgan sentral, mo kiret bo'ldi. Moni olib qo'yinglar, tegin olsin. Moni olib qo'yish kerak. Buna qara ertaga suv ko'ysa, sel bo'lsa, bu yoqda sel bosadi. Mektepda. Tak. Zachем shuncha ko'piri? Bir 10 metr yerda 5 ko'piri. Ma'qulmi? Salomasiz pejaka, qandaysiz? Yaxshi pejaka, salomasiz. Qanday yaxshi pejaka? Do'stlaringiz yaxshi? Salomasiz pejaka. Kireli pejaka. Mine girse merimiz bir adamını taşlasa ayneklerini suraylıklarıyla bu koridorda karagan ayneklerden plastik kanalarını radiyatçiler ucu jasap verişken 70% plastikçileri aksa bolup gitti. Bırak nasıl koridorumuz kaldı da bu mektep düşkünden beri şunday nene. Buna gemi turadi, prezidentimiz turadi. Boş şahını gemi turadi. Tak, ejaka, emne masalamiz bor? Yine başladı gerek. Kızayınlarımız ısıtlamakta remont buluş gerek. Aha. Öteceğimiz yakşı. Yeni rok remont gerek. Isıtlamakta öteyin diye otarız. Proon bilen proyektimiz dolburumuz var. Çoğun proyekt ABR bilen var. Bir baştaşından yerde remont buluş gerek degen bilen koymadık bizge. Şart. Eğer biz remont uşulattığından layık kılıp versek, anda emeliklerini bekar verir eкен. Mo sırtqı terezelerimiz kotorish kerak ekan, ha? Ушулар Аябай eskiligi жетиптир. отоплениябыз жарылып болгон менен жардам беришет. Отоплениябыз 2 миллионга тамирдан чыккан, бирок ушу мындан айынан коридорлорубуз жылуулугун жоготтук да. Agay менен мен байланса, agayыңыз менен байлансаңыз, Бекшенбаевич менен жардам берейин. Түшүндүм эжеке, түшүндүм. Мен айтып атам. Куда кааласа мыналардын терезелери бүтүп калса, дагы бир оңдоп коебуз. Макулбу? İşiniz жакшы экен, азаматсыз. Бекшенбаевич менен байланышып туруңуз. Кат жазсаңыз сметасы менен. Мен бөлдүрүп берем, келип чеке, пожалуйста, көзөмөлгө алып коюңуз. Макулбу? Жардам берип. Муну алгыла. Карама каналдын. Мына көрдүңөрбү? Өзү негизи тет жакта турат, мына линия застройки мына. Тет мына. Стор көрдүңүзбү мына? Алыш керек мына баарын алып тазалап, молар алгыла. Мына суу. Мына, кара. Мына суу. Полун тазалап алгыла. Вот. Мына кара. Оборона, көрдүңүзбү? МЧС менен келбейсизби? Келебиз, тез келбейбиз мына. Салам алейкум. Мына мону баштап пол тазалагыла. Даже плотовушту мону да алыш керек, если эмеде турган болсочу. Түшүндүңөрбү? Сол караш керек. Эртең сел болсо үйлөрдүн баарын сел каптайт. Ассаламу алейкум. Жок, мына каналдын боюнда отуруп табылар. Я. Мына могу арктан баштап арктын боюн полун тазалагыла. Макулбу мына? Мына. Ya. Mına em uy kalsın em. Özü ya, özü tur emes mi? Oça. Özü de. Özü zak bulup da var.
Наоборот, ушу 2 метр, 3 метр качкан жакшы болот эле. Эмени кадастр, сиз, архитектор, могу боюнча мага бергилечи документтерди карайлычы. Могу кантип курулуп калды? Могу документтер жок болуш керек, Я. Баткозду чакыргыла. Андай бир комиссия эметпейсизби бүгүн? Bizde var. Комиссия барбы? Я. Мындай эле район көп го. Канализация сакын. Опе, мо канализация, я. Ар бир Кара, баарды канализацияны аркы эметип коюп. Буякты. Срочно бүгүн эметиңиз. Тиги тапшырма бериңиз эжеге. Салтанат абдайна келип санэпидстанцияга келип текшерсин, макулбу? Могу эмеби? Суубу? Я. Мына карачы вообще каналдын үстүнө салыпты да, карачы. Могулар каналдын үстүндө турат. Ой. Полный жылдырыш керек да. Азымы кайта үйгө чейин ачыш керекпи? Я. 6 метр кайта. Mına üyeleri kандай kılmaz şu masaya bakalım. Bazı Могун кара, могу каналдын үстүнө куруп турмун, могучу. Я. Я. Ондашыдан. Жок, каналдын үстүндө турбайбы? Zaborlu eken. Жок. Я. Zaborlu eken. Ахвал чата экен го, жеке. Азыр бир ряд үй кетип атабы, 2 ряд үй кетип атабы? Я. Алейкум ассалам. Ажама кандай, жакшысызбы? Сол жакшыбы? Балачка тынчпы? Кыйналып атасызбы? Tepkilerle var mı mahalledeki? Ага. Buna pastanesi alıştı ilacı var mı? Ага. Şu pastan jolgu bolup kalganda, baldarım nevrelerim köçüge çıkalıverdi. Каяк коелу? Жер барбы? Mektep barla, mektep aldıga şu Мектептин алдында. Mektep aldıda bir de setçe kılıp, urap, şirali kılıp koysa. Так, рескана. Yeni milletin mahallede hangi buladı? Тетякта место барбы, жокпу? Bir şeyde var onun. Жүрөк көрсөтүң. Я. Азамат Канбекович, муну жолго акцент кыла берели, жолгочу. Ошондо бир канча кирет? Бир 5 киреби? 30 метр гемплан боюнча. Я. Гемплан боюнча алсак 2 эле кирет. Bir kanalın boyun koşkanda şunda. Угул менен сүйлөшүп кандай жол сала турган болсо. Ооба. Жолго акцент кылалы. Нысансыз кылмыштар аябай көп орун алып турду. Аябай көп. 3,5 Канча болуп атат? 3,5-4 метрден 12 метрге чейин чыккан да. Көрдүңүз азыр мына. Көрдүңүз мына бүтүп мына каналдын үстүнө курулганда үйлөрчү. Көрдүңүз мүчө скаши мына. Каналдын үйүндө турат. Өздөрүнө эле кыйын мына караңыз. Өзүнүн эски линия застройкасы тетягында. Тетиги эски чыкканда мына карабайсыз, өздөрүнө эле кыйын да. Эртең көчүп түшөт. Мына эски үй мына көрдүңүзбү? Мына. Мына эски эмеси морек линия застройка. Кымай, Азамат Каныч, могу эскиси? Мына көрдүңүзбү, буяка чыккан, 5 метр чыккан. Арыкты тоскон, өздөрүнө эле кыйын да. Эме рес. Могул жерге койсок болобу? Болот. Монусы. Я. Жол болуп калат. Жол болуп калат. Жол болуп калат экен. Бул расширение болот булчу. Я. Моонда эметиш керек. Көрдүңөрбү эме? Ооба, моонда жазып койгула. Түшүнөрбү? Моон тете бурчка чейин алгыла. Азыр мындай кылабыз. Мына жол кеңейет. Мына жол реконструкция болот. Тетиги Наваиден баштап Осмонова чыгабыз. Чыгабыз дагы тиги 2 көчөгө параллельный көчө болот. Азыр мону карап көрөбүз, чогуучу. Мо либо 2 катар болсо, мо үйдө дагы кетип калат. Ошон үчүн да 1 катарын эле тетиги эмеге чейин алып ажаба. Мына кызыл үй турат го. Ушул жерге чейин полный снос болот. Азыр эми элдер менен макулдашып көрөлү. Либо силерди земельный участок берип көчүрүш керек, либо компенсация бериш керек, либо тияка этажный үйлөргө көчүрүш керек да силердичи. Анткени могу жолду ачпасак болбойт. Машина батпай атат, тыгын, пробка. Бул биринчи жагы, экинчи жагы прямо каналдын үстүнө салып алыпсыңар. Каналдын үстүнө салып, могу үйдү алып, ар жагын сквер кылып койсок, аябай татынакай болот. Элдер мыяктан чыгып дем алышат. Аны карайбыз ажа. Кичине сабыр кылып тургула, бир апта 10 күн ичинде кабарын беребиз.
Assalomu alaykum. 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 Aka, assalomu alaykum. Alloh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين Amin. Amin. Şu okulgan kirimetli Kur'an'dan payda olan soğuптарды Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhi sabıklarına başladık. Oşonda öyle jalpı bul dünyadan közü ötüp ketken Momun Müslümanların vakitlerine başladık. Dua tilegen, Kur'an tilegen Momun Müslümanların vakitlerine başladık. Oşonun katarında Dilmurat, Can Hacı Aköz noktalarına başladık. Yaratkan Allah'ım Hacı Aköz'e 5'ten orun ver. Birip bilbey ketilen könüs Allah'ım özün geçir. Karangı görleri jarı akiretleri avat bolsun. Yaratkan Allah'ım özünü vada kılgan Firdavus 5'ten orun ver. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'a müjdeles kılsın Allah Teala nasip kılsın. Rabbana ate fid dünya hasene ve fi rahmet hasene qina azaban nar bi rahmetike erhamer rahim Allahu ekber. Sen de çekin sağ olun da. Sen de sağ olun. Bak, aman bolunuzlar, tinch bolunuzlar aka. Rahmat. Aman bolunuzlar, teşekkürler. Aman bolunuzlar. Oğlum, qanday yaxshi? Ne oldu? Ish bor. Normal. Hacım, qanday yaxshimi? Hacım, qanday yaxshi? Ata qandaysiz? Damlaymisiz? Yaxshi, o'zingiz qanday? Bilgilik. Demdi, desa yaxshi, boshqa tinchmi? Bersin. Ha, desa yaxshi? Ha. Ava qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi, işte yaxshi, boshqa tinchmi? O'zingiz qanday? Yaxshimi? Desa yaxshi. Boşlar meri. Merhaba. Allah'ım rahmet. Şaharımızı çıralık Atanı pata veriniz, amin. Şaharımızı çıralık kadar yaptı. Bizi de hafı bulmuyorlar. Amin. Maşineler hamur yok, çok bol yaptı. Amin. Hamur yok, yollarda hoş yaptı. Amin. Allah'ım. Aman böyle, aman böyle. Bap trata. Bap. Ben bir kulak çalaş Aldı. Acaba qanday yaxshimi? Gece qanday yaxshimi? Ata qanday yaxshimi? Yaxshi assalom. Qanday deymizlar? O'rtasida ishda yaxshimi? Final o'ydasizlarmi? Ancha munchami? Yo'q, yaxshi, hamma darmonli bo'lyapti. Uylar tinch, ayil tinch. Endi mana aytib qo'ydi, kechirib qo'yasiz, biroq mana ko'chani ko'tardi deng, mana yerda asfalt qilamiz deb. Mana bizda mana shunday hozir yomg'ir yog'sa, mana yer ko'l bo'lyapti-da, o'zera. Shunday uylarga kirib ketyapti, mana bunday kirib ketyapti uylar. Maktab bolalar bor-da, mana yerda Muratxon Sabir maktabi bor. Bolalar bardagi mashina o'tdi, ko'ylagini ko'tarib, oyoqlari ko'l bo'ldi. Nima qaysi mechit bo'lib qoldi? Nechta? Nechta? Qarashu, qarayli, hozir biz işte plan o'zgarib, mana asfaltni ishini fakat to'xtatib o'tamiz. Asfalt ishi to'xtab o'tadi, mana расширение qilish kerak bo'lib o'tadi ko'chani uchun. Kichkina kengaytirish kerak bo'lib o'tadi, birinchi. Ikkinchi, bundan nar jag'i kanalning bo'yina salib qolibdilar. Ko'rdingizmi? Shu kanalning bardi, kanalning bo'yina uylar tushib, kanalning üstüne tushib ketdi. Ularni barini bo'shatib, jildish kerak bo'ldi-da. Ani bir sira qaraylik, hozir men bolalarga topshirmani berdim. Hozircha to'xtab turadi. Bir sira kengash. Ungacha menga bir shaqal paqat to'kib berib, yomg'ir chaqsa ham ne bo'ladi endi. Hozir mana men suratlarini olib Jadam berglar jega. Demak, jadam berglar. Tamam. Jadam berglar. Jadam berglar. Telefon yazın. Jaz, ecem telefon jaz. 0555 Jaz. 04 21 21. Çal bitir bugün. Bitirip bana dalaştırırsın. Maqulmi? 21 21. Beda ben davlat Bir ko'rinib turadi. Rahmat aka. Bo'pti, rahmat. Yo'q, albaysizlarmi uni? Buni olib aytadi. Buni olib aytasizlar deydi. Qana, olib aytasiz. Qachon? Qachon olib bitasizlar? Bitib tezroq bitirgilarmi? Hurmatli yetakchilar, bugungi reytingiz o'sha men oyoqtadi. Qo'yilgan topshirmalar bo'yicha o'zingizga jazb oldinglar. Asosiy yumush sizning yumush bo'ldi. Zamirek Boychi, siz arxitektura, kadastr и УМС.
Батқоз менен могу жерде МЧС комиссионна келип карап бир сыйра тактап кетели. Так, эме боюнча, сиз боюнча 1-2 бак бар экен, кыркып бериңиз. Могу көчө боюнча биз 3 көчөнү параллельный Лелена Курманжандатка энебизге 3 параллельный көчөнү ачабыз. Основной упорду жок көчөгө берели, расширенияга. Анан акырында эметебиз. Тетиги каналдын үстүндөгү курулуштардын бардыгы мыйзам чегинде карайлык. Комиссиону ушу эл кишине эме болбош керек да. Элге неудобство болбош керек. Ошону жолду кеңейтип, буларга либо земельный участок беришибиз керек, даже документи жок болсо деле бериш керек да. Башка эле жок тайка урушат буларчы. Түшүндүңөр, урматтуу жетекчилер. Башка кимге? Так, сизге тапшырма коюлду, сиз istеңиз. Так, Жамаевич, сиздики абдан ишиңиз начар, булар бүгүн контролго алып караңыздар, макулбу? Калган коюлган тапшырмалар боюнча урматтуу жетекчилер иштегиле, макулбу? Ушу менен бүгүнкү рейдибиз аяктады, по местам работы жуунуп жумушка. Ажеке. Амин. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Амин. Шаарыбызда бейбитчилик болсун. Амин. Ар бир жетекчинин эл үчүн адаган жумуштарынан ийгиликтер алып, айдан аман